Antara merah. Belakang tu. Macam kan dia? Apa? Sabar. Buat.
di atas untuk makan pintu di bawah Berarti kita akan terus. Kalau berarti kita akan terus. Iya, untuk kita di sini untuk kita lagi kita. Yes, terbuka sehingga di sistem seluruh kerajaan sepertinya Aisyah itu sudah selesai berubah. Aisyah itu beberapa Asia Asia. So, produksi kerja dalam لا vaksinasi ini merupakan dua bawah iki bawah keluarga itu masuk ke Thailand so كيف يطلق الله ده؟
Lembaga Terjun Berkelasan untuk bisa akreditasi. Televisi dokter terkenal rasa masa Hikmah tentang akreditasi dokter angkat turun ke yang Sahasto Tesuk Rasul dua melaksanakan ini secara nasional secara akreditasi pertama. Terima kasih kerana bisnis Absul Berhau yang setelah ICT kepada seluruh sedasmat sama berubah dalam negara Alexei Pembangunan Alexei Pembangunan Orang yang lupa takut. Когда хернули? А? Это третий уже. Kuliah. Ustaz dah. Ustaz tu boleh ikut. Oh ya, baru-baru. Karena aku tidak belajar kami belajar. Oldu götürebiliriz.
हो बरोबर. Святослав Семена Батабета Дикимдеттен терүтте Убаяне көңіл тұстуынан күскендердің ады, тұстады, дабасы болар. Онда әкәрін спорттың мастыры болар. Убаяне күндер солай. Aksan Yeruga Swateslat Semena Melihat dia cukup nakaka pasti video
Aksan Duyuslu'nda Stop. Oke, sudah teman-teman. Ya, bu masih kita Alexei Kapulov. Kedua versi ejigan lagi. Ini Luis Islam Maximilian. Aksan Istoga, Piotr Kostar, Zubagara Kurgar, kita sponsor merapanya, Айсен Никитара, Северо-Восточный федеральный университет студента, Беляна Металл Захарта, Kapsayı bilgilendirildiğinde oldukça kıymetli. Sesuatu tidak kita Alhamdulillah. Subhanallah, surunlarından Aksan kes, ukabollar Stойка. Presiden katakan Bipa bola есть Bipa bola Kapsayı vitesinde kita kalah dengan beragam pemain nyebut yes Dike kayaknya selat semana jumpa lawan Esen kita berhasil hendak melaksanakan waktu itu basic kita kalah stop Des dilaksanakan kayaknya Святослав Семенов jumpa adalah mereka kontra Бороться медали за победу. Есть вместе Алексей Капулов. Там. Ini utara Aisyah Tukura, Ejigan. Kemudian untuk Alexei Kapulov, olahraga Rusia, Eropa atau juga dengan kehilangan. Untuk Kyoto Besar Asian Tukura Rusia terjuara ini akan dipisahkan. Tidak pula teman kemudian ini pasti ada kisah cerita berarti kena kehilangan.
Стоп. Активность. Алексей Комлов, атақты келген. Үтке бағыларында, үткен орғылда Ақсан. Стойка. Dördüncü günde kaldı. Aksan iki buka, bisa ketemu kemudian. Stop, bal, yokka. Aksan iki ditolak. Стоп. Время. Отдыхаем 30 секунд. Bu kapsayıcıdan finalde hatsızlar bulup tarafından 6 kila Biar setibla Alexander Pyotr Kopylov Антон Гудке, Гаврил Макаров, Андрей Бекинов. Dalam minister. Aksan iki birge Alexey Kopylov. Untuk start kita bekerja. Алексей Kopylov, Россия, Европа андыгы оларға кайлаған Йохмутан Альсенді Куров, Россия призера, народ тарапында көрген кайлаған Мөнтер бәлерін хастағы титулованды олып исәлдерді.
Bir beyte kaldı. Untuk cerita kaldı. İlki bir aşağıda. Stop. İlki bir aşağıda. Alexey Kopolov. Россия и Европа Александр Веловатактата. Оценка. 2 балла. Рахымы Ақсан 4-2-ге болды. Ақсан 4-2-ге Петр Kopolov өтілер. Александр Веловатактата приемом орнада. Петр Kopolov Веловатактата білген тұрып. 2 баллы. Peki, 2 bal. Alexander Velopattakta 2 bal. Petr Kopolov'da şut 6-4 болды. Ağız 4 болды. Ақсан Петр Kopolov'da өтігі.
Dahil kamu nunggu bulan antara tara beraksi. Stop. Untuk sekundah nyalangawatlar dostlar. Bu qanchagandan bilindilar. 61 kilo finalga Rostovis'ten karşısında Gabriel Makar Studiyo'da Yolunda Olimpiyatlıktan Andrei Begrenyov ortağım. Baksana seyir. Asal harus diberikan tetap berdoa satu malam berkenaan yang paling difícil dalam penggunaan kedua mengungkapkan dan mengungkapkan kemudian bangsa membuat berkebutuhan sudah ada di depan sampai menit kata Iqbal Stop. Waktu terlaksana kelas CCTV Piotr Kopov. Seluruh memiliki ucapan istilah Alexander Vela berapa? Auto kita untuk dia kenapa hasil hubungan untuk kebutuhan Gabriel Makar училище Олимпийского резерва untuk kebutuhan Andrei Begrenyov ortağım. Ilk sırada ileriki Andrei Begrenyov Rusia Gosudastran auto tingginya untuk sekolah pastikan sekolah untuk Gabriel Makar dalam kita
Gabriel Makara. Tuhan Tuhan. Gabriel Makara kerja komisi sebagai awata Albert Makara menterinya dan juga Hasan juga untuk sehingga kawasan sedikit Iqbal Hasan Iqbal Yoka Iqbal Yoka Aksan Tinggi untuk sehingga kalau dalam kedua ini tolong baca dulu kita kawan terus kita vaksin kerjaan Gabriel Makara mencuci dan Serva ke menentukan kemenangan Trebeknya pertama. Iqbal Sundari aktifnya bersektor Aksan Anas tingginya Iqbal Aksan 30 Andre berikutnya kita pakai istilah ini kan yang kita stop wah ini biasa Istimewa Alto Tingginya kehilangan Andre Bikrinya Portakala. Ada. Ini berbeda.
Terus gue jadi urusan sebuah kasar buat kan ya, dan baru itu betul-betul toko orang yang teguh toko orang yang tertahan masuk hati kata ya. Ikaw tahu sport na ito. Buhat tahu lukas sport na ito. Dulu sport na maraming gusto ng gara-gara lukas sport na. Ano to kung buhat tahu be magkikit sa ang lulo sa kanya yamin. Ano to ko. Bidahik ko si Juno. Kawiti kanita kadara was mawliyan. Biar sama sudah. Ano to kanya sa mahijak na ko kaya wala. No, either yung tahul birin mo to. तो निकलना ना मुझे बोले हाँ खाते तेरे में ऐसे जो जिम्मेदारियां कलन नीचे भी बोले ही नौते हैं दिन मोता पर खदक नहीं जी जब जो तो उसको आ जाता है तो रहने देता है और ये निकले भी मुझे तो ये निकले तो अगला नंबर कर दिया और तो निकले भी मुझे ये बात तो जो स्टार्ट स्क्रीन में कोई नहीं और हम बोलते हैं मतलब ऐसे ये तो आता है वो ना करते हैं पहले निकले जो बिन पूरी होती है फिर और टमाटर Pagkaon di ganahan ka. Wala ka min buok reserve hayop. Wala ka matakal na river, dalat na kakastunad yan. Maktak.
сегодня продолжает большого осмотра Владислава Витальевича. Он, так сказали, Витальевича, он выступал в Беларуси. Как оправдал ли ваши надежды Владислав? Ну и чего вы сейчас желаете? Он старший тренер делает. Знаете, оправдал, не оправдал. Вопрос, наверное, не оправдал своих надежд, но не потерял мечту. Не воплотил в жизнь. Достойная карьера, знаете, исходя из того, что пришлось пережить травму, очень много травм было. Несмотря на это, до 34 лет боролся до конца, старался, как говорят, искренне, да, вот, выполнял свою работу. К сожалению, не оказался олимпийским. Сейчас он будет у вас тренером. Какие надежды? Возраст 20 лет, мы надеемся, что он передаст свой богатейший опыт, накопленный за долгие годы, и нашим художественным борцам передаст, впитает и вырастут борцы технически, начиная команду. Ребят, в основном составе работать очень сложно, мы верим, но надеемся, что поможет. Уважаемые гости и участники, начинаем награждение победителей открытого коммерческого турнира по вольной борьбе, приуроченный торжественным проводом из большого спорта многократного чемпиона Республики Беларусь, многократного чемпиона международных турниров, обладателя Кубка мира, четырехкратного призера Европы, бронзового призера чемпионата мира, заслуженного мастера спорта по вольной борьбе Республики Беларусь Владислава Витальевича Андреева. Уважаемые гости, для вручения наград победителей весовой категории 57 килограмм приглашается многократный чемпион Республики Беларусь, многократный чемпион международных турниров, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Республики Беларусь Владислав Витальевич Андреев. Медалью за третье место и сертификат на сумму 30 000 рублей награждается Семенов Святослав, город Перва, Каплов Алексей, НАМ. Медалью за второе место и сертификат на сумму 60 000 рублей награждается Авелов Александр, город Перва. Медалью за первое место награждается и сертификатом на сумму 100 000 рублей награждается Каплов Петр, Северо-Восточный федеральный университет.
вручение наград победителям весовой категории 61 килограмм приглашается главный тренер сборной по вольной борьбе Республики Беларусь Янковский Иван Михайлович. В весовой категории 61 килограмм медалью за третье место и сертификатом на 30 тысяч рублей награждается Терентьев Юркон, Верхний Вильнюс. Друзьянов Егор, Северо-Восточный федеральный университет. Медалью за второе место и сертификат на сумму 60 тысяч рублей награждается Макаров Гаврил, училище Олимпийских резервов. Медалью за первое место и сертификат на сумму 100 тысяч рублей награждается Бекриев Андрей, Средний Колымск. Уважаемые гости и борцы, на этом торжественное У Астамбула велосипедистler, üstüne emeğçiler, Ильин Владислав Андреев, утверждение капитан Мак, Октутугар, Кирен, 3 завершающих маршруттарына болу, бара 3 күнбе болар бете көтөбү. Анда да бар. Yarın